Gospod ga je kasnije prizvao na služenje u arhijerejskom činu i on je postao i osnovatelj i prvi arhijepiskop Srpske crkve. Ovaj dokument iz arhiva manastira Hilandara Karejski tipik Svetoga Save. U Kareji, administrativnom centru Svete Gore, nalazi se jedno mesto koje se zove Isposnica Svetoga Save. Svojevremeno je Sveti Sava gore provodio vreme, molio se Bogu i u svoje vreme napravio ovaj ustav. Znači ovaj dokument je originalno iz 1199. godine, to taj tipični pečat Svetoga Save.